أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون وما تسرون وما تعلنون له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق المأمون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير القرون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها المؤمنون عباد الله اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى اتبعوا النور الذي أنزل معه
Ulaika humul muflihun. Wa qala jalla wa ala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Mahuli mga umat Islam, papanuntumon kita niyo sintuhan simpanuntum kabayaan niya. Bukon panuntum kabayaan na to. Bang panuntum kabayaan na to, nalingod na. Umita, inti-untum sing kasubulan kabudyanan. Inti-untum sing maas-maas, ti-untum ng katantan. Di nila nakakausan tumtumon. Sa bang ti-untum cinta o kabayaan sintuhan, ubat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Panuntum kamu, simpanuntum kabayaan sintuhan. Bagintuntum ni manusia, dzikrun nasi dawada. Bangnutuntum ni manusia, habukun pagtungtum kabayaan sintuhan na sakit na kamu. Kaya di nga sabab yan, matawag sakit biya. Di man dari lang ke hospital. Sakit kasusahan. Di kaubatan sin doktor. Suway maran niya ay magubat. Ulan. Dikrun nas. Nagtumtumin manusia. Papagkay niya manusia. Wa dikrullah. In pagtumtum sin tao pato ang syifa. Ipagpauli sin sakit halawang sinatay. Unang sakit na matay halawang sinatay sin tao. Dahil nga masanakaw na sambil parehaon magtataon. Yung sakit yan, sakit pagigiliwan pagnangki. Yung sakit yan, sakit pagtakabur. Mga tuwan, paimansin Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u, agad sadya kamu. Narimani-mani siya marami niarap niya, napso niya, iniarap niya, pikilan niya, iniarap niya, akal niya, sipog siya, simpikilan niya. Sipog siya, sinapso niya. Labi aula, sipog siya, simpagtumtum niya. Ittabi'un nur. Agaran niyo sadya, insyahayarin na Tuhan niyo. Naunin siya yan. Yung utang na to, tuktok na to, mamikitan yung ilaw ron lain, bukon. An-nurul ladhi unzilana. Amin sahaya piaratun tuana nabi kayo na pusan. Unin siya yan. Magkarunahan ni natay na to siya. Bang takasahaya yung panatayan na to, marayang pasugpatan na to patuwa. Bang di na yung pasugpatan na to patuwa, maagdat kita yung magtuhan. Bang kita niyo maagdat magtuhan, maagdat kita niyo magkahi, at tulan yung masana to ini, sambil amay banina, di magagdatin tao. Yung pagagdatan niya rabaran niya, may natakulang niya, hansam ako, makusug ako. Mga tuwan, diurahidu in pag-iman iban agdat. Al-iman wal khuluq qurana. In pagtuhan, in pag-ibad, iban sin panagdatan na tatatin. Bangin tawian, taka-iman na agdat. Nabiya, untuan na tula kuno yan. Maagdat sila tunang nila, wag kakitanin tunang, isang dakuman magbayday.
Tabang kakita ni namaon, nila siya, inamaon ko at tulong niya, iumus kiyawin alta na mo, di mangdihin. Suy-suyan ng pagkahi, suy-suyan ng classmate, suy-suyan ng bakay. Wala pula mo nga ningi kasudahan. Tarang yadto, ang kulong niya, aunday Panginoon mukawa. At tawari na, yarahon niya, siyumon niya, pagkasubukan niya, isiyukaw. Anakon mo ako, paglanggal ka niya magbalik, envelope, diandap mo. Wailong na rumayawad dat sinanakon ko adto. Ato na yan tuan, alta dakula siya. Bukunin alta dakula, tumayak ka wa tao. Inalta dakula. Maingat ka manumtum patuhan. Bangkaw maingat manumtum patuhan, sahay mahatay mo, antara mo ang sentuhan. Ayaran mo ang pagkamano siya mo. May bukon kau piyapan dari sintuhan, magbulaog. Bukon kau piyapan dari sintuhan, mahiluhala. Piyapan dari kau sintuhan, li'abuduhu waliutiyo. Magtaat kaniya, iwan magibadat kaniya. Ittabi'ni alladhina agaranu sahaya. Amin piyahatid maun karong sin Allah Ta'ala. Kanabi kahinapusan. Sahaya sin atay niyo. Sahaya sin suara niyo. Sahaya sin pitanggaw tabaran niyo. Bangyo yang yakad. Ulaika humul muflihun. Magparuntungan kamu sin paruntungan di nga Tuhan. Hindi atakaran sin tawiyaon paruntungan di nga tao. Adlaw yan lang na good news. O nagbihil ka ako. Nabangay nagbihil kayo mo, bad news na. Hindi lang sin Allah Ta'ala rin adlaw. Huwag nagsabot. Yabsutir kalimaya siya. Pilak palit sin Allah Ta'ala riziki, aon haragat. Ayon tamban, biya kapal, pila kapal magda. Kayahap din mga tao. Lalap-lap. Inistayo na tabo, yaw nin patay, yaw nin buhi, yaw nin ginis babarapa na ista. Yaw nin ista makahilo. Sa amin bihon sintaon makahilo. Hilo mo nin pikilan. Tani mo yan to. Na. Ulaika humul muflihun. Bang nila, piyakain sahayayan. Amin piyahatod sintuhan. Hatay nila, haswara nila, pitanggaw tabarang nila, hapagibadak nila, hapangagdatan nila, hakapanginan nila. Ulaika humul muflihun. Parman sintuhan, sila naan intawri himinang sinhinang way untong. Sila naan intaw magibadak way mauntong. Di pagasubon sintaon, sa bahayan ko kain na subo. Untong dabaha, may ta. Sabab ni sagwalo na siya nagsambahayang subo. Untong dabaha to. Nasa kalibaya-baya na lang na sintuhan, kay maun na ibandi. May ito sa nakasambahayang subo sagwalo na. Sabab natug siya isag upat na. Nanabono. Hindi po ang nabu. Tanyo yan mga tuan. Na, pagkarihatong dagbos niya, para manisintuhan, ang parit na iging sahayayan, haatay niyo, aswara niyo, apitong gatabaran niyo, wa ati Allah. Pagtaat sadya kamu pato. Wa ati Rasul, pagtaat sadya kamu, panaraat ni Rasul. Bangyo yan hinang, la'allakum turhamun. Supaya kamu
kalasahan sintuan, iwan supaya kamu maglasa, di ka bumabaya mag-igmil, di ka bumabaya magyangking, sakali mag-igmil, magsasambayang sali-sali, nagkukupya sali-sali. Oh, ako lang minusog marayaw, kami bukon. Ya, subhanallah. Sin, hang katuhan sila, hang kalapal sila, hang kakiblat sila. La'allakum turhamun. Ingkap kita singkabuhitan yung pagkasibang paglasa. Tuan, ama niyari asipun, ina niyari asipun, sa tunang niya nagtatay ko, bialang na tunang ko, bye-bye. Astagfirullah. Nah. Nawangyan ito, ngawa din binagtiragbis, palman sinallahu ta'ala. Unin palman sinallahu ta'ala, patuntum kapo tanin. Iridu syaitan, aon kabayaan sin syaitan. Pula-pula mo, iwan kasaitan niya, o kabayaan niya. Unin kabayaan niya. Haana ka po Adam. Unin kabayaan niya haana ka po Adam. Iridu syaitan ay yudillahum. Yung kabayaan sin syaitan, lawan ka na. Naglawang na sa ini. Naway rin nino sintaw, kuya ganda. Inaginang mangiyaw, nalawang at tawatiod nalawang. Yung mga Muslim nagbayla, nalawang bayaw at tawatiod. Sinagdaap kanila yan. Yuridu syaitan, yung kabayaan sa syaitan ay dalawang. Lawangon sila. Unin mo na lawangon. Lawangonin natay nila, way na sahaya. Lawangonin suara nila, di makasuara pamarayaw sa bang patunang. Dunay ni, kawan tagupat ka dyan, way absin. Sambil maas-maas, hindi ini ako kuno lang niya, magkuanay ni. Tagpirullah. Dalalan daida, uning kabayaan sin syaitan, laungon kamu, sinlaung di na kamu mabaya, magbalik pakasabunalan. Ang putahon ko na nilang nahinang, sa kaliigon ko pa. Tawal mo kay banan. Pinangsing kamasan na mula, igon ko pa. Na, unin lang yan. Panaral hakko batila, yung pangatot mo siyang kasabunalan batal. Yung pangatot mo siyang kabayaan sintahan na rin. Sa yung pangatod mo, siyat marayaw, na nga sabihan, matawad nagatod pa nang eh. Halong sambahayan pa. Magatod na pa nang eh, na ita, pagkatingog, pungon, maglag, nahunwalaw, nahabuli bahay niya, tawa bahay niya. Kababimbo sa simpantalon niya, hanggang tagtayman. Di niya kayo nga tabang nahunong nakabutang. Ikuno yan to ha. Sinalong sa bayang paghulog na sintakbir Allahu Akbar, wayrun ng dunya kaniya. Nakali, paglawag, haunuwalong ni. Turan yung tuwan, yung panasat. Wayaral hakku batila. Yung panglaw kaniya sa syaitan, yung pangatid na siya ng iyong harayay. Ano pa, inikarwa? Payarang zulmu adla. Impangatod niya, simpag-anyaya, simpaglaog, kahatulan. Kaadilan. Tikuno yan. Nayan na masa na ito ini. Hikato, payaral huda balala. Impangatod niya, simpamandhin, simpahang kalaman. Kano ba taon yung nag-Christmas, nag-New Year? Yung tagda po si New Year, nanatog na. Yung mga Muslim, mag-una naman. Pambihin ko talong na magtutinapay, di nauus na. Pula mo yan. Sinuway lamod nila.
Sinamunahon hinang kaya astulan sin Allah Ta'ala mga Yahudi ng Nasara. Sa kaliyad to sila timuligi limamud. Na, ini kaupat. Payaran na urupo mong kara. Pabila, wala na sahaya, wala sila tayo nila. Wala na sahaya. Haswala nila, wala na sahaya. Hanyang simpitang daw kabaran nila. Impangatod nila sin marayaw mangingi. Hikaupat, hikalima. Payara la ilmu jahla. Impangatod nila simpang hindu day nga Tuhan kaawam. Pangatod nila sintaw mengat sa Quran iban hadis, yan na lang ng mga tao panatik. Di puno yan mga tuan. Nayapin ayat. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dalalan baida. Naunin day kasintuan. Wa yuridullah an yutimma ni'matahu walau karihal kafir. Mataud maastula pag-agama. Impuntukan maastuli syaitan iblis. Iban sinsundalo niya. Ini karwa maastul. Uno yan imbeta hikarwa maastulin. Humul kapiran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Hikaisa, nagsisirik pa Tuhan. Hikarua, nagkukupur pa Tuhan. Hikatungo, mujribun, aming mga tao kriminal pa Tuhan. Rebelde pa Tuhan. Ano sila yan? Pugon nila yung Pangindo sin pag-agama. Hapanato, dapang dungog. Muslim na nagpong. Hapanatog nila, hapang dungog nila. Dinay sa bungalan. Bang mamay tayong guru madrasa, bang mamay tayong guru hautba. Ama long nga, minsan ini ikaw ama na mo, ay na nakabay, puti ka singguro yagto, yaitaan kami simbukon marayaw. Dahil nga sabab yan, bangin ama iwan ina, di tumawang. Magpasampay sin pag-agama, wala niya kasalihan, nakalamod siya nagtong. Maita, masto na siya pag-agama, masto na siya sa mambahayan, masto na siya maginang marayaw, sa magmukon pa marayaw. Makuyag siya. Pula mo mulay payukam, nagtatarad, kukuon na. Security lang, ngali sa gulo pa kami rin. Naukabuli sa bangko. Pula mo yan ilugay. Inamasjid. Suway magkamat na ang pamadto. Tikuno yan. Pag-sud pa lang magtid pa, ikaw lang nandito haunahan, kaming haulihan. Pinisapan na unahan namin maraya. Tikuno yan mga to. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Inyahudi wal nasara ilita nila na inisinara na. Inisinagaara na. Tinatawin na. Sakawa, parman sin Allah Ta'ala, aunda nakapin. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. وَيُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Naastuli mga kafir. Naginutulot na yung mga Muslim alam na yung pag-iman, iastulan na. Hiyukawan na. Lari ang nahiyukawan na panagdatang. Na parman sin Allah Ta'ala magtayo ng manusia palang tupundasin Tuhan ng kabayaan niya. Di dalumanto
di darumayaw, impyag isunan sintao, indumayaw, amurenuno. Sababin resulta sin kabayaan si manusia, mahinan sila panagdatan hayop. Inula Europe biyaw, panagdatan hayop. Bukun nadat tao. Sabi habang sintawri. Siin yung berkati Allah Ta'ala sangingi la'natullahi alal Yahuda wan Nasara. Piyag mumulkaan sintuhan ni Yahudi wan Nasara. Sabab addat hayop. Sabab palangaw hayop. Ulaika kal-an'am. Sila yang mga hayop. Bal hum adal. Lawi para yung hayop. May talaga puway sara nila. Inaon sara piara sintuhan tao. Nani na pagasubunin sintaon. Inka ina may natpabihaon. Pila persin inarad po sara sintuhan. Why? Kaya asubun niya, sara sin napso niya. Sara sin pangatod niya, sara sin pandungod niya, sara sin sarap kaya na naman niya. Ano yan mga tuwan? Magdulong siya ng kalinguhan. Walang tayo mawala tiyo. Labiaw lawayron tayo mawala tiyo sin. Hisiura, bariman da. Nisan pa yung kadiyar pagdayan mo pa. Mayta, maruha siya auditun kalungkubul. Mayta, panagnan doon mag-audit. Bukurin umaudit kayo mo tao. Marisin pag-audit para sa inang tao. Why inu-inusin tao sin pangasubo ini? Why? Inna gino-inura, bariman. Imbukon bariman, ang dalaw na kampong na mo, specialist, manunulkin. Makasambag lang na magtuwi. Tuy kuno yan. Na yan, mga tuwan. Na, liito narawa. Pagdahon nila ang sara-sintuhan. Pagdahon nila ang kawalaan sintuhan. Napagda na, hoon. Sa mga bariman way, magpukusog. Magpukusog ang mga bariman. Sabab wala sila inibog adunya. Wala sila pumunta na dunya. Jekrul maay, pintuntong nila kamatay. Wala sila nagtuntong sing karungi. Sa intuntong nila, Jekrul maay. Wala sila nagsadya sing karungi. Impiyag sadyahan nila kamatay. Mayta, way nagbaytan tuwan puno ko mapatay. Sabitan sadya kau pagsadya kau sing kamatay. Imbukon bariman, taod dalong na kampong na mo. Ito yan, nangangandul harukaying. Mga tuwan. Paimansin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah. Tanggalan niyo sa dyan pagtagipon patuan. Wala tusrik bihi syai'a. Ay nilamuri. Kasirik. Biya sinhinang sin Yahudi ban Nasara. Nagkakagad sila. Nagpapanjari kanila Tuhan. Yung nagpapanjari silangit Tuhan. Yung nagpapanjari sin katantan niya Tuhan. Daakon man sila rin nila nakarun. Imbar iman. Sami na wa'apa na. Utuhan na mo. Diungog na mo na indengkay mo. Indaakan mo, akarun na mo, iliangan mo, akarun na mo. Uuhon na timbaran na to, uuhon na tinyawalihan na to, yari kita niyo hamasa nakabidda dahil hamasa nakauna. Wala kaya paglilingugan indun niya, biya silingugan masa na tuwin. Wala kaya pagmamaksiatan indun niya, biya sin pagmaksiat hamasa na tuwin. Tumagawa, immarad hakabayaan sin Allah Ta'ala, palihalaon siya hakamuhi, palihalaon siya hadlaw panarana,
nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran majida. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maulong kato tanin Tuhan, malasa kato tanin Tuhan, labi rin sila sa nato, habaran na to. Illa sa hangga to sintaon, tiyaw kay mong kasyaman tagsiyam, hamuk dah. Impia kari, pakayon na to maglasa, antara na to magkay. Hisiusin tao marani ay namuuk. Perfect, completing paglasa niya, tiyatara makaning kasyaman tagsiyam. Wait, ino sin tao? Pag ino na to. Ba't kita niyo karihilan sin kasyaman tagsiyam lasa? Bangyad to rin na to mahinang mawalis kuat, kasyaman tagsiyam duhal. Yari patuan buhi, diurukalan na anak, diurukalan na habaran. Kung nabalong na yung sukod ko, yung katanya, kung maraw sukod, din ako iniway na sukod. Nagangan-angan na mangi pabaran. Naguna-una na mangi pabaran, inuna-una mo mangi pabaran mo patuhan. Bukuli kayo nagpapanjari kayo mo. Bukuli kayo nagbirit sandililan. Dahil nga sa bagan ng bariman, Rabbi mga kasama rin. Nagrida siya, nagmalila siya, uno-uno na yung bagi, iriir ka niya simpo. Habihatong panay na niya, dayahan siya kawali, dayahan siya agla kutungo. Naparman sintuhan, wala takunu kallazina nasullah. Ay kamutuod simingo da mga sila liupan nila yung pagtuhan. Di nila akaroon, invision o mission magtuhan. Biutulan katarong atulan. Pagkaon, aon da atulan. Pag-inom, aon da atulan. Pagtiyaon, aon da atulan. Pagparinta, aon da atulan. Yung kataan niya, way nalipas, kaya butangan kataan atulan. Bag natin, natin atulan niya, Pijim matilla, halaw man kita niusim pamalihala sintuhan. Di na to, kakausan palihalaw ng baran na to. Na wiyadin na napo mo, wiyadin na nakapo mo, wiyadin na suring-saing-sing mo. Nabiyaw, nanangandulid tao, matodalong na koneksyon ko. Bang matawad koneksyon mo patao, naksimanyang kao, labi salin sanyang, bangin koneksyon mo patuhan. Misalin hat, patao si manyang da. Wala takunu kallazina nasullah. Ay kamu siningada mga sila, lipa nila ng pagtuhan. Hindi siya, ni Yahudi wang Nasara. Paansahum ang pusahum. Buko saan tuwan lupa nila. Baran nila ang lupa nila. Ubus sila imihanin sila ipun sintuan sakali.
Ipon na sila sin napso nila, ipon na sila sin syahwat nila, ipon na sila sin pikilan nila. Sila Allah Ta'ala ngayon sa ipon, wala kawin sila. Yuridu Allah bikumul yusra. In kabayaan sintuan kanyo, mahayang kam. Makaanin hinang may ba ini kaya hubugatan tao? Sa baboy, tatabangan kaniya sintuhan. Nangangandul siya, tatabangan sin tao. Wala siya nangandul at tatabangan sin. Naman ka siya rin nangandul. Bugtay na tayo niya patuhan. Wala siya hatahan tarami agad na ho agad Allah. Bugtay pa sugpatan siya na tugi patuhan. Bugtay in palsugpatan sin pang pituang gaw kabaran niya patuhan. Paansa ng pesaron. Amin di nakita niyo makagkataan sing kabayaan sin Tuhan di da mahalin yung kawas sa sin Tuhan. Sa kita niyo na nasipog, kita niyo na nahina, wala billah. Dia sin kahina sin Yahudi ban Nasara. Ulaika humul fasiqun. Kalman sin Allah Ta'ala. Nakakuha na sila ring ha pag-akam. Sebab hambuk din pag-akam. Inna ad-dina inda Allah Islam. Dahil sabab dahil kaptangan sa mga sahabat katutan niyo, pinagkaptang sa mga ahlul ilmi katutan niyo. Naita, pamaubukan tani. Uling kaptangan nila yan. Inna hajad din sayantashir. Inaaramay ni tumaplagda. Na ay ikaw lumamod sin magpasaplag sin kangian. Lamod kaw hapag pasaplag sin marayaw. Sayantashir pinasari kinaudi na nakaribiha. Bukol kawasan ako, kawasan sintuan. Tumaplag. Ing kabayaan sintuan, hakatilingkal sindunya. Diyaw na ginutinut ng tao euro. Diyaw lang ng kabuhi, hayop na. Langon na sin anak, ina, ing kami nagbabadyo, may ikaw yan nabuhubo. Nagtagna na kasipong. Nainari ka ito, nagtatagna na, marulong na, turo ng bihaon. Malit na nagkamat na lang na masjid. Way pa lang na magkita na kita nulong ng mga anak po, di amarayaw pa kita o. Di kuno yan. Karang yan, tuyantak niya na pa, siminto, at bulakay. Ang pasyari makakita si Mangi, sa babaglaw sa suyon, sumaksin mata mo, akong pagatun. Mamit sarahan mata mo, mamit sarahan mata mo, mamit sarahan. Din pa isang. Pwede ito, ano inusinta ko? Na. Uno yan. Misang parang katanagon ngayon hapang hindi sin Allah Ta'ala sayantasir. Amura intay tumembabaw. Maita, matali da sintaw. Ito ilang nakapusan si magmasyat. Mayroon si manyang naginang mangi. Nasipog kataan, nalukot kataan. Waliyadu billah. Uno pen pamulong nila kato. Lam yabka dinun minal adyan illa wa huwa maghlubun wa mahkurun bidinil Islam. Ingkatan naggula, lininakaman mo, way makapin. Indo maugda, in paraugunda, in patampalunda, sintuhan, agama Islam. Wala tahinu, wala tahjano, ay kamulamahan. Ay kamulamahan magtaat patuhan. Ay kamulamahan magibadat patuhan. Ay kamulamahan magabsing kabayaan sintuhan. Sa kalulamahan na, sa mga pagtiyaw na, kita balong ng bagyo ko yan, okay na. Tuwi kuno yan. Pamasjid, tukong-tukong. Ngayon kan mag-alop, inipon, iwan, tag-ipon. Kapag tiyaw na ni mag-alop, taon na iwan, di lang kau pahala, di.
Naintuan, ulang ka pala, humuon. Nakalito kong ba? Kayang tuwan. Maglubon wa mahkurang. Palanto po sinallahu ta'ala ang kabayaan niya. Misanway na makadiipon niya. Tak magsusunin tao. May tako, wala na akading kabayaan sinto. Kuno, bukon di ribto na. Na, uno penday ta. Dere ng pagdahugyan, mapisukubukon. Bilisanil kalim. Bilisanil kalim. Haswara marayaw. Nabiyaw ko, bang nagsuara yung anak marayaw anak, bang nagsuara yung anak marayaw pamaat, kita niyo na masamyan. Ang payanin suara sin anak, kama, puri putlong na maasin. Pula-pula mulong na pa school, kurilan dako ang ibo. Uy, ang ibo pa school, kaunuhon mo. Hipagdama katunang. Hipani kahawa. Aming kawan katos pilat, niya kulong nami. So, amin hang ibo pilat. Napaguin niya pa ba, hakas auto pa siya, nagburarak ng bulit niya. Tinyo puno mga tuan. Nah. Bilisan, kabtangan malayaw. Manging kabtangan sinusod halal sa asawa, halal sa anak, ang kabtangan sin, magaling na halal. Papagbarakatun sintuhan, na bang galit, galit na nagindo, galit na ninduhan, hataan, magbinasa. Kalong nahiyama, walang na nakagalit ka po, sa putika mo yan. Wakulo ulit na si Husna. Dakan sinallahu ta'ala tamong niyo sa barang manusia maraya, unim marayaw yan aming kabayaan sintuhan bukon kabayaan mo na yung pagsalam biyaw niyo doon sintuhan 5 biyaw bukon na 5 sa ano ni magbihan kuha ng mga tao biya ba gulong ng pagsalam yan. Yung pagsalamin ang saluhan nila nagbirin. Saluhan nila nagbirin. Amin duaan sila sa malaikat. Di na mabaya. Pagsalam lang na mga panatik yung mga iyan. Tiniw yan mga tuwan. Bil hujjati wal burhan. Parman sin tuwan iwan hadis sin nabi ni Baita. Mabukundeng kayo. Kuno yan mag-ending ila akhirid zaman. Suway na makiamat na. Ang pamahundong, impagpasampay si mga sila, kaya ulungan, kaya lasahan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na kay napusan, Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa'alul khaira, la'allakum tuplihun. Hinang sadya kamu sininang marayaw kabayaan sintuhan. In resulta niya. Paruntungan niyo kabuhi. Iwan tutungbasan ka niyo hadlaw katakan. Sallu ala nabikum. Fa inna jalla wa ala yakun. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله